Kubuni candidate rok porongni nomination dimani haino yang Ramchandra Ghato constituency ni ngai batainai tipra mothani ngai James Debarma bobo haino tini Khowai Sdmo habanogo thangai bini nomination Rwiwikha Gobang tipra mothani manjang mungbai em Suhel Debarma sakbai thang manjang manibai tei aro Mla Ranjit Debarmani manjang mungbai no tei gobang tipra mothani warriors rokni manjang mungbai rally khlaimani bisingtui tipra mothani ngai batainai Ramchandra Ghato constituency wo James Debarma bo bin nomination ni mani mang flenuk chakha By ini di promote political party ni ini nai the PTADC ni 12 number constituency Ramchandra Ghato ST constituency ni nominations ang James Debarma ini submit khalaiya tai ani logiu tongo honorable MLA sini Mla Ranjit Debarma honorable former EM sini Suhel Debarma tai along with sini team sentini nomination file faika almost 10,000 high borok gathering ngai kuthum gurung ngai sentina jaga nominations rakha and tini ni nominations ni romani bisingtei seng kaisana message renani musungo from 12 Ramchandra Ghato ngai je boskangi salo kuno political party phano 12 Ramchandra Ghato no kasui mana moto emon kuno khomota kri borok rokni je wansuk mung borok rok je vote renani bage maharashtra ni sakao hamjak mung te poito tini bo agini sai taibo bari ja khaisi tai jebabe BJP rok tabo opoprochar khaitong 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukma baino borok rokno janta rokno public no borok no jawab rekha sing leader rokno jawab rena nangli ahaisi and te kaisa kok blai kha ani bagai this is the first time ever dofani bagai ang samung khaine hnei je sebugyakar haimani pore His Highness Bubagrano blai kang khabai khukbai hambai maruo His Highness Bubagra je bini trust bisas poito ani sakao 12 Ramchandra Ghato contest khaine ni bagi yaformani His Highness Bubagra nang khabai khukbai pai flaya hambai maru taibo sini honorable MLA sarno jebabe ango jaga ketal kunu phana ang saimania hinba sini honorable MLA sar obono jebabe botijul kha naithoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sarnang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai tini angor kunu wanana kri kunu cinta khaina kri sing kaplaing sini haisi tai ang je jagao asayo ani om thai thik laima jagangka mandai kintu Ramchandra Ghato hangka ang mone khayo ani kormobhumi je om thai thik lai asaimani te kormobhumi abo kunu dinophalo differentiate khaimani haisi tini ni simi Ramchandra Ghato ani bage ani thuyo tongnai Ramchandra Ghato ni sukko dukhani bagi tongnai tai Ramchandra Ghato ni joto rangsakni ama babu song rangsakni manai dara song rangsakni mare kising song borok bo ang poito khlayo ano borok ni nukni nginai songoi nawon hne haisi sung total 28 constituency ni bisingo sung expect khai tongo ground do je report manmani mote sini 25 seats sung kaplaing nani thangai tongo last time 18 oboni sei taibo sung kaham performance this time khainai tai sara India nuknai je bubagrano je siniti prasani rights no kebengi tongnai obo bichar kaini haisi kaise digi bichar kai sini land rights riyani bichar sini basani adhikar riyani bichar ti prasani je manthe soktaino riyani bichar tai babaisa digi ka bubagrani netritwe bubagrani tuidu mumbai o dabi rokno sini manthe rokno jeskepono government of India ni tubunani obose sini tini joba haisi BJP motha abo boroko gya kitu dofani bagai je tini bubagra mukti khiklai joba khaitongo obo thinango sini next generations no muthangi kalangnani bagai no joba haisi obo to sung one suk lainai
जेहेतु आनी लगिओ टू डायनामिक लीडर्स ब्लाई हेवीवेट लीडर्स दङ सिनी एमएलए सार रंजित तै सिनी फर्मर एम सिनी सार सुहेल बरक नि तुइजुल मा बायनो बरक जे गाइड खायो बरक जे आना तुइजुलो आं बरक नि तुइजुल मा बायनो बुस्कान सालो सामुं तांना रखनो जों पाब्लिक नि थानि जों आगोबै थानाय हायसि फाइफोर कोनो केबं मुरक तार दं तिनी तो कोनो केबं मुरक गरै बरंस बीजेपी खानि रक सुरुसे खा खामजागै सुनो खुनजुगाना रगो साइ हरो जे कप्लाइ खेति प्रमोथा नंनाय बीजेपीओ जों पारपासलि मा दङो हाइपनो आंध्र सिम्बलनो बुट होनाय हनै गोबांमा काइसे कुसु बीजेपी दं तंनाय र इभेन गुबुननि दफार जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा हायसि